Артикл устаргар транспорт, онна логистика вопростарын бүгін регионлар икердларынаға конференцияға жүлестілер. Екі күннәқтірәхін сүрін соруға Арктика тұруқтақ сайдытын энеке кәскелін тобылу болар. Конференция кыттылақтыра анығы транспортнай логистическая инфраструктураны оңару, қотугу мора холугар экспедитордары угую, ұғы қоту херге туханылар саңа технология тахымын сыналағын күрді, ондан датын вопростартылы кәпсеттілер. Оттан бір сүрін кағалғанан қотулу суолларын чөлігерті хәріне аттатылар. Билин боллана үс районга дырпы тутулла хаджар. Чокурдах Аллайха районугар, Абый районугар, онна Хону районы быйыл аспыслаха кирбите. Билин 4 проект битте. Ол юхакылма, онна мома сасыр ден нехелекке тутуктакпыт, чумпу кутул, эме мома районугар, онна сайды Берхаянская районугар. Стратегия быгытынын үп хатчыта ден хылай корректировкаланар, а так опсай буланы нам булана миллиард курдук көрүлүктах. 2-нче ел быгыл гадылла.